เปาเมนตุไลกำเล่นนำทุยมัวเซจงเละจิมหงุมจีนอันไงละหอนจงนโมจิมเทเจียงวเห็นเปาปุฟลีมาบ่มทุงเงินที่ดันเดียวแต่มาโคกำเล่นนำหลังทูบอยนะทูหอยตะลวินตัวเห็นจอมจ่าเสไปกันนับปันลายกะทิลตู้โหอดียอิมีซาอัสามริจิเมนาปังโหลอยเลไปโหโตกันนักกิสูตัวขาดนาที่โหจอมจ่าโหลิโมตินลอยโหฮีตูจนาon service hin layo a pension nai lo hi to abana kana kivo pi ki close ta kana kivo pi zia a batalenu le aminu ila lo diu thilhung emitela life a thilhung hi to banga an umzi I hin danu asiat nai ma chaum lo hin la ka experience hi to ki lona hin mo se di hin tin angai nom nom hin angai win lang asam regimen lang ho a hello honi hello diu a he honi head diu Indian Army a hi competition chom zinga hin games lang hong hi teng le football volleyball hockey kabaddi ti homin cricket wang ompon adang professional lang hi teng le firing small arms firing ti chu AK insas LMG rifle chom homin abanin mortar 81mm mortar competition aumin abanin sniper competition at chomin aumin abanin MMG zong aumzin aile MMG competition adingin loi hoto ke kasipai hoto firing range alin na khat timeyutin a firing range minjong seidautin hichikan seidwal am ho hung ki mando che diu hizen hichai he diwa ka dekhat chui pham tele Indian Army sunga hi competition aum tiang le officer khat poimo te alo thelo ba officer pang te hin vel san dingin football competition aum hi tiang le team khana hi officer khat pen pe the hi le ground lai lunga ki tun te ding volleyball azong officer khat alai lunga ding te ding competition dang azong hi ti jing ke hin la Indian Army officer ho hi boxing competition a zaw ngai lo hin ki zaw sa lo ki phal lo hin Siliguri kanom laya hasimara division level a volleyball competition kan na zaw na chun first bang kan la zo povin hin la sangta kan hlunguvin hicha chun Indian Army a competition aum ding tiang le akum atha sepai ho JCO ho le sepai players ho hi ta maho na thil dang imacha ki ball sa lowa volleyball hi le sun le jana atha first an hin la te na diwa volleyball ki zil sa jeng hin hito banga sepai te ki zil sa chu officer te hito banga dinga phat lo hi zen abang ka le jingka ni la le ion ka le ki zawjia sepai te chu sun le jana bangkom le civil te to ki chem diu coach min thangta ta ho kila ta su le jana ana to chu volleyball ai lo le football ho da football ki chep hi jengin a competition ding tiang le ke hi kan zaw mun je min a ball thei lo hola ball thei jep a ball thei hola dinga sim tham lo in kan pangin hasimara competition ka gani na wachun ASC Army Service Corps te a team wa pasalom lo jen numei khat officer numei major khat alai lo mo din jengin kichep na ngum tiang le alang khat lang ho ai lo e ho lang ho ai lang hon jong a koi en jong ki veji hin officer din namun chu gam o nga ki gel zia hichlai la chu o la I selu jong le officer ten amo ala man lo la thei lo kichem thei lo ti jong umjin hichi thuma kai danin gel lo hen captain ka hilai chuan hitan firing range zong azat zat aumin short range kitiumin pistol ho carbine ho kap na ding LMG ho rifle chom ho hin kap na ding ho long range akitizin long range silonga hon he diu hin Assam Regiment Happy Valley a long range anomin long range achun LMG ho PP ho ke kap theizin hichi long range bana chun field firing range ong hitan field firing range iti teng le in langa district khat ti ding la hi helpon tin alera lien the hin
long range sai bom jong ulek nob le ka po thei hil chom training chom mum thei aning lang khana bom kap loyum ding aning lang khana motor kap loyum ding aning kom khana LMG kap loyum ding sniper kap loyum ding MMG kap loyum ding tia hi field fighting range army te kam ale da len thei hen mun khana chun field fighting range sa MMG competition ding hi zen ka sepai te to haptani to bang practice bowling in ka kono win amun gamla hi ja chu ge den ding buleme zo siong ki puwa 10 house amuna in ki sadena hita chu ki hin aile hita kang na chun kana ka gawa le len gypsy to ka gawa le len mun khan hin assam regiment te ka gamuin assam regiment ni mu chu e jong in langa mi sa to banga ki gel jing hin awasi pa ka ga ho pia le awasi pa chu ka junior te ani in academia ama jong e ngai lu ma mai no officer khat ki ti mun khan ai ki mu te le ki mo ngai lu jeng hin aje chu sepai te alom lama khom jingu officer te hi aloma khom ne phar jong the ngai lo ichanga company khat ki ve ko la hi ta ki jing ke hi ja iloi ho I training khom pi ho ki ngai lu des in tin officer jong IMA hong ki ngai lu des diu OT hong ki ngai lu des diu ai chen ba na jong company khat an hi khom training lai company khat an hi khom ho khu na sata ki ngai lu chi o hin ta ki ngai lu na hi aki ihin khu hlung ke adinga hong ki men ten to ding to bang hitan phat che sa American war movies ho veleu chon lekha bu chom an sim leu chon Vietnam gal an ka phoma atie thi to ka ta loi le pai api u cha piang hom to bang lewa ki ngai lu hi ven hi chi adi ma jengin aje chu academia hi hasan na tam ta hong ki thu khoma in sunga u cha piang hom to banga ine le kine idon le ki don khom ingol le ki ngol khom punishment hong ki pi ai le ki bol khom ta he na kiumin hei ti zeta chun tu chung boina jong kaloi ho ka training khom pi mi thum aumin amho hi ha sei dinga la hi thei lo ha sei lo dinga la I chan ham khana sei nom na phat ji ti han aumin hi chila chun boy kho sit lai ta pallela kaloi pa ka training khom pi ka company pi ma khadaumin ama zalin jong pallen area imi sa ti izat I chan ham khanin in phat chom pi win ha sei dautin abana in ha phat chom pi ma mau khoi le ka training khom pi training lai jong ka company pi palela pa to ki bang che na company khat kan hi khom piu kana ki close pi mama amin sei dautin amul langa hon he diwin tin morea ti minawa Assam Rifle te OC pa cho hin ama zarin jong I chan ham khanin imi sa ten na phat chom piu ve ti hi amuna hoa pana le ka loi pa mama der do na hunga kai na hung visit na ka quarter hung visit na ka ki holim na ba pan jong thu tam ta anomen abanin aha sensitive valin athum na lang chu ha sei dautin ka loi ka company mama hin boy lai te in ka training home pi ka company pi mi thum mani pora movin ama ho zalin jong adang sangin na satai ni phat chom pi ve ti jong I sei son hintin aila samjimen te osipa ka gamu chun khong ki ho limu ven hele aman invite hin bolin sarni hla bu ne khom te tin ama na bu ka ne bu ne khom ding ne kovin Assam regiment te hi mixed troops Naga Kuki Mizo Nodisa tribal zo si kim to bang hi zen thilbol zo them thevin samat lampang chu an them ma mawin insas rifle ki choiwa field fighting namuna sakhi tha loyu thanga kamwa EPP gamsa ham amadu ti homin ale Assam regiment te osipa koma nila buni dinga ka ga chi chun saho na dim zengin aman anne belo asapai te koma hin sele asapai te emi mama khana hin choin nasatain ka bol chain ahal khom PPP tom hi ni cho ha sei dautin ale chom khan zovin ama jong ke ko ma hung ki din ko ma ki gam la lo kilometer gup sagi vel bawa ke gam la hin network zone nom be pon ni khat hi
sipai te kavele len koi ki holang ho lam kami manipur mi koi mam katiele hichi chi me tin kavel loi ho no min uniform ki ata officer ki hitam ho sipai ta jen halkhat hi am ho a osipau am ho osipa masanga hin ho ngam povin a chomin am ho mi li to bang ka ko den hele ba in lang ki ho na ho hung ki panin bra hung satan ni la le ka ko ma bu hung ne ven ten bu ne dingin ni khat ka ko win ken jong chicken kan honin ka sipai te chicken ka hon sa in abanin don nom te di hi jin ka batere langa pana rasan gala chi ho ko mahin whiskey aman tam jem ho botol thum to bang hin povin katin alai cho chon a hin puta win zanin emi ho mili lang hivin amo chu ka koma bunedin ka kowin o sipan lang phat sa jin gypsy khanina hin soltan ai le bune masangin ta kahung ki holim movin amhon na ha don lo diu no si pau me jin ka junior te hi jong le anom thei poitin glass khat ka don sa le as ala loi hativin glass khat to ka ban sun be kil le alung hang thimovin officer lom taloen ma ho the ho moin ka hung ki ho ta ve ke chu amo ho holim chu ka ngai jing hin ba o si la siain ho ba don be di hin sun bio tivin kasun le abonun botol khana hin chayu vin botol khana hin chayu chun hung monung hang jing ta vin nang pan hoirong na ki officer sa ham da kyang ki ko chu kan mo do jing tan ke ding en jong ga don bu dile lo don lo dile hi lo ho wain ho ba bana hung kham ta je ba kol pawain ho to zamo tin changain ho to ka ko ma ke sipai kan to ngaum sipai ho ding a jong noblo gam mangla hi ja chu sipai ho thal to karum ko ma mili to bang ga a ding hi win am ho za ding a jong noblo chaina ka zol ka zol le ki zol do bu lo bu jong ni nom ta lo mo lung han jengo ai ti ja hi cho hi anom giel tau hen alo na theom ta poi ai thei ta poi katin o si pau ka ko le o si pau jong hung thai zelin o si pau amu chu thek tan safdan in a ding zegoven ko e ma cha ka chunga phunum ta lowen o si pan sari pithiam te en lo chapang hoi patan an ven lang tun ha chu hal khat ke ma man jong ka pi hi jen no mo salo ten anaki chol dam satan katien bu ne lo na chevin chapana chu ke jong ka ki gel tha je tan ei mi te ki ti hi ikimu pia jong le chibai ki bol piding chibai bana sotie hi lo ngal le sepai sunga uniform ki apuma hi mo don sa taloding mo to khom pi loading hi tai ti hi chapana ka lungel khat kana nei aje chu adon lo mi phata ta jong tam nan to ka se tong ap mi phata ngen hi win hin la adon lo naw sot wal competition ding hong hi teng le zule sa ki don sa lo aji chu hal khat zu don wa ajing ni thai ni le competition hung bang hi tale atiu ki thing le atiu hal khat ki thina jong amei thal ka hui chan ham khana effect the hi ja chu ki phal lo da be hin hi to bang din mun ano min ja pa chon ke kalung hang de pon ja pa chon thil pui mo choma ka ki thopina na poi mo wala nan sei diu zu langa chunan sei ta lo diu ka piong ka pe lo di tai ka tin hi chanin ana ki chai phot tan ai le siliguri kan lai chun zan corona lai ta hi to kilhonin assam regiment te barekpur kolkata au movin am hodinga operation area chu sikkim hin ki ho jong sikkim ka hivin mun gamla ta taum khom ka hiwang wa brigade ki bang hi zen kyo battalion kyo division sunga zo se hi soti hung ai lo le soti chi ding ti ho zo se ke ko ma quarantine 15 days ahung bol ziu hin echi quarantine certificate lawa koi ma cha battalion kinung sol lo hin abana hin chelai ta chun ka battalion te sikkim lang au movin ke le sepai som sigi som get to bang location au mu
ke ka dam mo thim zia chung langa ka kal lo anoi langa thil zo se ka vet tu ma hin hejilai ta chun Assam regiment te party khat hung hlungwin ka head hel lawale 6 Assam ho hidu baha emite hi regiment a unit sei tiang le ami ho chu an kiman chet chu jiven injo ka sei pen hilowen to pen chui la good news lang zo hin enjoyment lang zo hin ai le ken jong ka jesio pa ko ma hin Assam regiment te hung la hin lam kami churachanpur mi zawam hin veo ka tile Assam regiment te fallen na bol na wachon aga dole mi li ha mi nga ham khat emite zawin lam kami adin a senior pen pau jong lam kalang mi hin amin seilowin jong matte ho hin ana vetna hele amale mana ki het din tin havildar matte a hin ken jong ama holoi chu ka kowin karuma sanelo sa hi kine jong le vo sa le asa bo kine ji hin ka sepaiten vo sa ni jiwin ka batalen mun area zo sia vo hung vale le ho chu athaw vo cha hi anei lo hin Siliguri ya Bengdubia kan lhun tilwa chu vo cha ara tam dan chu ate pi theidi lo anei lo hin alai atiela ka sepaiten thingke po to sat li jiu chom kha jawa hi hung hlom cha thi zum ho to denwa tha jiu abana bangkom le thang ki kama ki that ji ka batalen wa quartermaster pa di bangchu fridge sunga hi ration store a fridge sunga hi vosa alom loma ki koi jing hin Siliguri a emite jong kapi zio kapi omjin kane pi zio min he cho hin tin aile h emite havildar mate lam kaina kaban kowin nila le bong khat hin thatovin koi ma cha het sa lo di ka tin heti chen amhon jong henge sabativin ali pipi na poi mo du ham bong than ding ai pipi poi mo dam ka tiele bong than dinga amhon ase chu se cha khat poi mo ding khaw poi mo ding abana chem khukri hi chu bo na sa hin ken jong kmt te ko ma enjoy zan ka alu akeng ho pipi ho pai ran thei ding gum khat mun khat kalai sa in ken jong kmt havildar pa ko ma hin ka sen jcb mt a hi zen ejito chun mun khana thil alu ho ipi ho pai lana thei ding khat ka siam sa in ai zan lai chun hungwin emite alam kaite hungwin kyo ana I muman ka hitan sab ka that ta ve na ve nom le hungo tin ka ga vet chu ebu toilet ko mahin toilet la hin bong pi khat ana semovin alu ho akeng ho bon na pai lavin avun ho pai lavin hi cho zo se hi jcb na khut ko na mun a pai ven le ki vo dim tan asa chu ke de dan chin nei sem piovin asa chu ile a flash a phe ho hi neu cha a ki a nin chi to ki halin hi chu nisat lai de je chun nisa ki pho gebin sule nisa ka phovin zan ni tha lang le gas ahin ka hangoin ta chu sago bong sa theng set agoa sel som thum to bang kana nei hin amon jong asung zo si aniwin adeiden akipu theidiu changen jong ka bolwin ta hi emite hi kana phat chompi mama bong khan anaki thade ti jong na het na diwa kan sei hin tin aile Bengdubia ka hung hi ke ho battalion ka thunu chun Bengdubi pumpia ke ho bo ka hiven infantry battalion munzo sia saipi ho vale le zin army te ration store ho ahung ne zin force ki mang thelo in forest te khawjewa ASC te army supply corps te ration ho chini ho ahung hlo ojivin anchang ho ne zin fencing thi a ki siam ho thi zuma ki koi ho forest ten ama jevin case na ki bol khum di heti chen fencing on ki bol ngam lo fencing normal ta ki bolai le sai pi te adinga chu ima cha hi lo hin abanin family line la vela sai pi te hung valu jevin dustbin lien ta ki koi ki bol ho jong asu se jevin
hi chalai ta adia ki tholel pen chu zong hin zonga tamma ma jengin gammang to bang hi jin ai le pha chom khat zovin third assam regiment te hung lu do vin third assam regiment na ho tamte na het na lai du hin so ti chia phat cha hung kinung le lawa zu kham sa hung kinung le ka training home pi mama as a oc pau khat ka course met ka batch met khana umzia ma za la mi tam ta na ki se fa hin ale assam regiment te hung thonu chu kion kana tha mo vo cha kana tha mo zo se wa hin ne chai ta ven am ho hung thun masanga ka sepai te koma order khauta ki pi chui pham ti le sepai te avale le na zo se wa mol khara ki choi le diu khukri to zong wa le ho su ki cha ding zong apoi mol le zong hoi attack ball ji ding tha lo ding ti hin zonga tam dan chu shopping complex la chapang te ne thei ki choi lai bang ala pi jiu hin chi chapang kharin ne thei ki choi lai zongena gala pi teng le a chapang te dinga a ne thei sanga aki cha nau fear factor om pa hi ti za ta hin chapang khana dinga chapang tam ta ita lung boya thei hin ai le ti chun assam regiment te ong thunu chu naw te ho koi ho hi jeven phar sen ke zong sa ka hin ne tan zong chu hoi la ham khana genocide monkey genocide hlunga bang jengin bengdubi area zong amu seula thanuven kum khat hling nai lovin zong te hi mu theiding om da pon ka sepai te ong aton jeven sab assam regiment te hunga panin mol zong choi ngai ta poi khukri jong aman na dium ta poi a hi ti jeven ana samo moin khatve ke jong sunday ni khana ka gawa le emitium na langa alai langa ka gawa chu khadin e vet sain zong lugu chu dim jengin a pa jeng jong jengin a phan na tam tawmin a phalo na chu forest on hela phalo na hi din tin emite hi ne langa I lo movin na to lang hal khadi ki kang sia thimuti ding ham thuchi khat anaki sei ne langa ki pumpe velang to langa ki kang sia vin ti hui zu ham kitirela imi sate assam regiment ang bol hoi ta tawmin hechi youtube channel azong rifleman constable ti dingam sepai reng apana officer hinji do mini jeni ki hopi ta win a sepai so bol hoi ta jong omin officer hung hi beding phabeb jong in ayovin ti hi hin in to na zo sia hin anob lai lai mintin a ha lai mintin hi cho hi balance le leutin imi sate hi kison pium ta hin sepai ho hi akoyen keng tot tat angol adu da ti jong le mi phalo ho thu sen ngai jeng utin hi choi macha sim de hi pon I society sunguwa hop soma khat api hoi pen akita pen le income generation in sung vetup hoi pen chu adia sepai lang ho hi vin sepai lang hoi ti teng la army bohilowa Navy hile Air Force hile BSF CRP ITBP SSB ti ho any uniform service he kitup ta hingen hiwin kitile ke kahi ta lo zen na hiwin ti zengutin hechi hi aphalangin lautin emite apa sepai hiya achate officer len ta hung hi jong tam taumin hecho hi society sungwa da thil phata hin mi hi a professional mobile loading a profession noi CP loading mi se ding teng le idea bo se ding ami hi na anatona a profession a sepai hina ti hoi se teng le min athima the hi ti hi gelutin a chaina ding in assam regiment na mi ho koi ho thu experience na te ho hi lunghel hel zawmen tun ke beng ka tong tan na hon thal na choina laivin na to na lang chewa phaten hung pangu bin lang zule sa kiti hi hin khwading a hi bol theizo si bolding ai wanga control ta bolding hi ti ka hin seinom hin tin sepai azong athang pin regiment zo sia ki bangchen
promotion akimu teng le zu ki don sa te te adon lo ho jong ki don sa te te ki ho adi di bang chu promotion mu teng le glass lien ta khat sunga siopan ama dei pen pek khadan sunding khanin ama sunding keng ka de khat ka sunding se glass hong dim teng la areng subidar bang la areng chu glass a ki di lu na ki di ko na areng ki bel sai chu teng la zu chu ki don sa that's a tradition ki chi pi hin when you are in Rome live like Romans Rome gamano teng le Rome mi te chon danin chonin ti to banga hi batalen khanin phat sot ta anazui jing chu eman ka zui lo de mo ti le hin boy dap be thei hin choi munzo sia ki adjust le ding sepai so hin veleu chun zudon kho mi ki ngai lu de se nuven beri chep hi hu ki ngai lu de se nuven tin I macha bolo ho hi aning khana hi goking ki nga dingji hivin ai banga zudon ho ki ngai lu etia zu ha khamin lang khoilo num ki na chun min na hin pam koi do chet ki diu ti hi het ngai hin abanin party ho bi hom teng le e glass zu chu glass a ki choya a glass a hung ki chai ding ki sa nge hele sepai te hung ba hung refill chet diu ama hon hung refill lo na diwa khamsi lo ding tia hele glass is so ta choya imu toi tia di ko zia choi ji di ne the ne di ti vel hi atrik khana na che hin ti hi sepai lang sei nom naw hin tin a koi yum na zo siwa gamle na mading in pangjing utin thil ipp sei jong lewan a chaina le akipat na gamle nam hu hi te hin gamle na mi nei lo wa hi le hoilai ya kium jong le ilung mong thei lo hin pumai ka lun chain ala sa kana sei ji tan minister officer ka hi ti jong le chun gamle go nei lo nam te hi ve ati chu pona dum ma hin kagam kalei ta kilet sa pd nei nai lo ichen na in mun bo ai lo I kho bo ai jong chu namdang zadang hon de hun ai su boi the ai chu igam ki ti thei lo hin ema ki vai hom na the gam tum independent country wang ti pon union territory ti ding ham state ti ding ham ai lowa le aneu pen in 6th schedule ei lei zalenta koi machan kagamu hitai ki ho gam hi ki ho ancestral land hi ki ho native adu da hi ati thelo na diu gam khat ki ne lang master pu zangros seidan hile gam khat ki nei pu pa lang in noble chungla ki leng to la ki pu ke jeng zo la kho ka sapoi ta hi lunggel nei ding hi ti tunya ka hin sinom hin tin phat se soi gel teng la lung hello me ta hi lung hel na to ki thona Assam regiment te to kana experience khana new cha ka hin se hin Muntinaum his YouTube channel an via nangai tho zo se na bonon chibai le mangpha